ayike this side thina sizenzela nje i-content kuphela. Sibone nje lento ye-March and March, sabona isikhala, saqala sayothenga amaringi nenduku e-Victoria Street, Thekwini. Sazisondeza-ke kungizwa ngoba-ke siyamazi une-following enkulu kabi, especially uma kuno-King Zosi odumisa abantu. Awu, yabona-ke masesixhawulene negcokameli elisha, ugcobo luzovela kubalandeli bakhe 100%. Thina sizifanela nje nomphuphi oduma ngesiganeko. Asinama-followers even ku-Facebook, sesiphaya ko-5K. Asiphoswa ndisho neyodwa nje March and March, and we make sure uba-ke asiphoswa ngama-interview endathile ukuze-ke sitrend. Nawo sesibonile ukuthi-ke uze udume fast funeka ugudle umkhuzane nabalandeli bakhe, ngoba-ke bona bayashesha-ke kuba-head ngeqhawe labo, abakwazi nje ukuzibamba and bazosinika wona lama-engagement afunwa nguMeta phaya ku-Facebook, nama-task weveki afunwa nguye-ke uFacebook sizowakhanda ngabalandeli bakaMgodi, ngoba-ke jesu bayakhomenta labantu. Uyabona-ke mase siyithole noba yi-50K followers sabe sesiya phaya ko-TikTok-ke sivulo live siresponde phaya kwimita lapho kaThaba Mhlatshwayo, ngoba-ke lo mbhemu usithukile wasifanisa nesisele, yalazi isele yazi niziduphunga nje zibhayizela kwindlamlenze, ngoba kodwa uGawozi isono sakhe nje ukuba popular, abantu bonke nje bavuka ngaye. Yangikhumbuza nje ingoma kaBig Zulu ethi yena uvusa amakhariye woza kwabo ababhubhayo kudala.